Kumshi betaban kintiw ki kamile kai hakathan bus Khasi Hills nakaliang ka Maukhar Sports Club bat ka Bright Academy kilia soi ya ka jingete parlong banyarap ya ki samla ki batibet hagi kamile kai ba ya kani ka jinga soi la le ru ha ka jingdap ka ba shisnam bala seng ya ka Bright Academy haniu Nongston Lord ki wei ki blakran ha kani ka jingelang ba kantop ya ki nongket kam ka Bright Academy Unong yalam bat President jaka Maukhar Sports Club uba ransom su tengah uloong maka ni ka jinga soi soskular ka daiban kan tiu ki samla bat kumjuru ki ba iye ya ki kamile kai da ka jing ai jing ka shan jaka Maukhar Sports Club Hakani ka sngi kala don ru ka jing audio king da ki bahayeng hasem jong uba Brighter Marban yang na lor ki wei pat ki program I know that you have clear in the Kai Shijrong, Bamut, Galaban Saday, Catalin Gajonki. Namar kata kaway, kabenta kabangikren, haka Maukhar Sports Club, haka Club Gajongi, haka Executive Committee. Kadai bangin ai, ya kini ki player ki badon ha Bright Star Academy. Ya ka platform bapipin yale. Hangtay hapo Shalom Sports Association. Kata kadai ka benta, kabangingi kuak pan kentiyo, ya kani ka akademi ke Jongbi. Di nagal yang ke Jongbi ya kani ka por, kumalaong mane, kala mane ka ris. Oh, nyimtip ya kata. Namar balay ba? Ka Bright Star Academy, menta ng sistem ng stan. Henry, kermen skam kumalaong mane, dai teman besar. Kermen skam pada kejingelam ke Jongbi. Beliau ni alam yang pengilapan boy saya clear jong lo lembah kepada Star Academy. Beliau unjuk pelajaran jong yang ini bangga kermen sekat, bamenda kegenti, kiba pun player kiba nyale nak klub jongi kandai nak ni Academy jong pi. Ini ki arpongut di player kiba wan banisim mentah. Ban represent dia ke Maukhar Sports Club. Ya kermen sekarang makin lebah. Buat kumulaong mana? Pemerintah ke jinglekai football. Lain ke jinglekai sports. Kam ni isu tang ban suilek kumto. Mensuate kumulaong manore. Ke jinglekai sports mensua, ke jinglekai football mensua. Di tang ban suilekai bangja. Kam ni isu kumta. Mentah ke sports kam ni isu mentah. Menakini kesingan itu ipi. Ngalai caar teli kijaka hangkai riboy mga sedon mentapa bat riboy nadu mental sistem ta mayai ngani tu ipi habangalai station nong jeri kedon kenika Narampai Academy bat ia kata ke academy la peniai da ikong i singkli pitep ngani tu ipi menta ke kenti kedon kenika Women's League Football Women's League State dari boy kanong jeri kayo pan represent dari boy pat kapaham scheme arteli kini gitim iyo pan represent hangtay hapo jong ke MFA Women's League ngana keli iya to gusingi kumno pile ikane iyo pitip namar bakidon kini kikna hakatan jeri boy jongi ibadon kasap kapong Mdai tang kena sendrak, mdai kena kan hero. Yang namar kata, yang kepelong ya ka, pangandon kanik academy, hamtam ban pet ya ka long, ya ka jinglong jingmiat jong kini kena kan hei tiba jongi. Kumapio school nongjeri Presbyterian Higher Secondary School, kabara ya ka suprotokop, menang sudah beladan. Ini ki player idon hangtu. Hakatuka Academy. Iba bon ki player, iba yele akademi Suproto, Bob kide na Hakatuka Academy. But kaway ka ba ngasutan na kalau ba ngiyo ya ka jingkiw jong kani ka sports hakani ka tan riboy hakini ki kendiat stem ibala late no. Namar kata kani ka por, ka kermen skan ba ka jingdon jong kani ka academy. O kan pelong ru ya kani ka district ka jongi. Lingba ka jingdon inong ilam
kiba don kata ke jingkit li haki liang baro ke kermen skam ba kani ke distrik ke jongiru kan sakiu haki bentak ba per jong ke jingile kai sports ban ke kermen skam ba habang ikiu hakani ke bentak ngin yoru mo ban hau kala kelenti bagi kena jengi ke bedon hakani ke sam kidio ikam kijam kibabit babiat hantai hapok lau berwah ngalai pikini kisngi kadon katu kakaya king pitip itu kena laingut gue udah kena kasih jongi jat kurban kiwannya leka ya katu kakaya king kiyo medal borok laingut ban mentah undan interview ban RUL